Hei hi akas fani Aizawl ani Chanchinthar achhiar tu silian sang puya Kumin State Assembly in Thanpuya Bial somni chu turan candidate te voin khan Indian National Congress chuan an puang Mizoram People Forum MPF hruai tu tele INC hruai tu Rahul Gandhi chuni zan khan in komin MPF malak dan e kalphung te an soi ho Supreme Court chuan nei nang in kop te in nei theina na special marriage act danglam tura khin na chu anol Prime Minister Narendra Modi chuan voin khan Global Maritime India Summit sakni somni pathuma hong Kumin State Assembly in Thanpuya Bial somni chu tur an candidate te voin khan Indian National Congress chuan an puanga Mizoram Pradesh Congress Committee Senior Vice President Pulal Thanzar an candidate te hi an hming puangin an party manifesto tlangzar ngalani nimina All India Congress Committee an candidate tur an ti chua tel velo lunglei South Bial ding tur chu P Miriam L Rang chalani a candidate somni zinga pali him MLA nilai mek ni in MLA lo ni to mi pakwan tel boka candidate lo ni to thin mi pali omin voi khat in candidate na tur mi somni pathum an om ani ti hian Congress party hian mei chep candidate pani an nei ani MPCC candidate P Miriam Rangchal hi cricket pelo turin MZP chon Congress party an no nor to a amaro chu Congress party chon in than chu turat ti tlang an rel ta ti Pulal Thanzar an soi ani hehuna hian MPCC Vice President Pulal Mo chongo chuan manifesto soi zauna hun mangin pakhatna anda tang puina chu kona thok tu te sarkar wa manna hnoya in tawdel tura tang du ma nia bultan ngaina hrisilo te ba ka sarkar na mulo thalai ten an thiam le theizong manga eizong du te mi van doi big rirule taksalama har san ne te tan ani thosoya an manifesto a hian sarkar thane thine tur ba ka zirna hrisena le kongsang sanga malak dan tur te talanani in Thanpuyan party tan campaign tura ron thok chuak AICC leader Rahul Gandhi chuan voin khan Aizawl atangin lungnei atlo a Aizawl klapa chansamumi te akomna Rahul Gandhi chuan Mizoram in Thanpuilo om tura an party an chaknge be sei thu soya Mizoram maso nan ma chhop sang an nei thu soin Mizoram sarkar an chan chu Mizoram maso na mai pialama Mizo nam le nunphung von himani zel the nan thil poimo tak ani thu soi ani that the Congress party is going to be forming the government in Mizoram. I'd happily do that. There's no question. It's quite clear that the people of Mizoram understand what is being done. And essentially a vision for Mizoram that will help the young people of Mizoram. Providing jobs for young people by developing entrepreneurship programs, by making sure the banking system is open to young entrepreneurs. And we will think about holistic development of Mizoram. Lungna ya thu soina bugan dia chuan athin lungdu zong soi chiam ai chuan Mizo mi pui thin lungdu zong le ve zong le thaka du ti soin anu le pa te ne na anron to Mizoram chuan athin lung a khoya tran pui pu ain pe renga ti a Mizoram mi pui ten an namzia an tong le sa khona te an hum hi manga ya hei hi ani point amo aladon ti asoi ani MPCC president Pulal Sota chuan an sarkar chuan komu pate tan old age pension thatin cheng sang hnen pe don ti asoya AAY le PHS card holder tan gas cylinder bur khat cheng zasir somnga le thei tura an subsidize don tu asoya tang puina an kalpui tur chu Mizo mi pui ta na masona tur poimo tak ani don tu soi bok ani Mizoram People Forum MPF General Headquarters hruai tu tele INC hruai tu Rahul Gandhi de chuni zan Khan Central OMA Community Room an koma Mizoram in than sanga MPF malak dan ne kalphung te an soi ho ani MPF hruai tu te hian Mizoram in than na thiang hlemel zelen om theina tura an malak to dan le MPF din chan te an lo hrila political party te ne na tho na thuthlung an siam thin thu le chu chuan in than na om zian e thin thuan soi tun tumin than tura po party ten zom thei vek sen du thuan soi boka Rahul Gandhi han MPF le an tho dan chu alo hria to thu le MPF kalphung tha ti thu te soi bok ani Rahul Gandhi han MPF hruai tu te komadu angin in kom honi nei ni a MPF lam hira renal ram le pacho general secretary na hova hruai tu dang engem mazat antel ani Rahul Gandhi MPCC president Pulal Sota le party hruai tu dang ten an troi om bok ani Voin Khan ZPM General Headquarters ho tu te chuan an general secretary puedi zo sang le na colony hovin Aizawl press kapa chanchumumi te an koma ZPM in ben to na sathuan soi ZPM hruai tu te chuan in thana piangin opposition party ten ruling party an beron thin line tu na chuan ruling party le party dang zongin ZPM an beron ati a
tun hnaya ZPM thop tu MLA panga ten banan thelo chungchanga hriat fiat tok lo om thu soin heng MLA panga te hi kumsang ni sompariata ECI atanga party registration an hmu man lo wanga independent candidate nita ani thon soya anti defection law in independent atling te po a phuar thaw wangin dan anga ZPM candidate ni tur chuan an ban phut angai ni anti a heng MLA panga te hi an bial ngai thawa an din levek don thule mi puite po lo vote ngei turan du thun soibok ani ZPM shruai tu te chon ZPM chu BJP ne na thok don tur anga soi atam thule Congress shruai tu Rahul Gandhi hial ponaron soya voing emozat an hotu ten ZPM in tho pui ne antum lo thun soi point ZPM party be na man chunjom zelani thu soim in khan pui lo om tura hian tu ma tho pui lovin bial om jong jong bial somlia ding turan ti fel to thun soya mi pui ril ru shruai koi tum na atana thubel chian dolo soi thin ten sim to sen du thun soi bok ani Mizoram BJP shruai du te chuan Aizawl press kapa an party thupong tu larem sangi fa nai hovin chanchemumit an koma Congress shruai tu Rahul Gandhi an Mizoram sa khona culture le nun phung shrim shrim chelai le dera achwa chu andem thuan soi BJP shruai du te chuan sa khona politics sa Mizoram himlo anga Congress ten an soite rampum huwa pa shruai tu mevin chu tiang thu asoi te chu thu soi noi takani anti a Congress in politics tak tak an chai lo zele ram an chai lo zia tilang tu ani anti Rajasthan healthcare chungchang Rahul Gandhi an asoi po nei chu nei ngei ma se ataka man soi tur omlo thule an man ber chu prime minister na duan PMJAY ani anti a Rahul Gandhi te soi chu thubel chen dolovani anti BJP shruai tu te chuan an party in Christian te thawang an hauna sarthin thu soin an huwa thule hetiang khleng hi an dem thuan soi ani BJP shruai tu te chuan an party in atha zonga danglam na sang sang India rama an thlen thule eruk na po na setaka ruam man na fel tak noi omzene tak an do thun soya eruk na do chu moya ti chin rovina taka system manga noi bo ngai ni thun soi bok ani longkaya Mizorama puan ta le Mizo puan atanga thuam sang sang pho chona hun zohen kole sarkar le pui Ministry of Textile tang ko bot sai State Handloom Expo chu pu Abraham Berazi Kheti Additional Deputy Commissioner chon hong ni somni pako thing otur State Handloom Expo honna hian thu soin pu Abraham Berazi Kheti chuan handloom chu ezon na ngel nget neina ani mai pi alama namje rang hum halna le pho chona man tangkai takani ti a amang turin kal khom te acha bok ani longklaya State Handloom Expo sangni somni pathum hain dor somthum pali omin heng zinga hian la hlum le puan ta dan entirna theme pavilion na ombok ani Chanchinthar hi Akashvani Aizawl tanga puan ani Supreme Court chuan ne in angin kopte ta na in ne thena tura Special Marriage Act danglam tura khinna chuan hnol hebaka hian court chuan he dan noya section palina ti bo ni thena tura khinna po a hnol boka just panga omna Chief Justice Diwai Chandra kai shwai chuan he thu boi chungchang ein court chuan sarkar le pui thirna apom pui thu sein he dan ti danglam hian dan dangna setakin anghong thei don ani ati Prime Minister Narendra Modi chon Win Khan Global Maritime India Summit sangnin somni pathum hong thu soin Prime Minister Modi chon India Middle East Europe Economic Corridor chon sumdona konga mason asiam donati a G20 Summit a Khan Economic Corridor chungchang hi ngai to ni thu soin India kai shwen ein hma la kani angati a helai che vela bungro phurman tolutuk ati tlem tu thu soin che vel nungcha humal konga nasataka apui don ba ka ezna thartam tak asiam donani ati President Draupadi Murmu chon Win Khan National Film Awards somruk pakwana chu New Delhi asem hehuna hen Alu Arjun chuan Pushpa film wagin mi pa choi mena sang Best Actor Award adonga Alia Bhatt Kriti Sanon ten Best Actress Award andong bok ani heba ka hin choi mena sang Dada Saheb Phalke Award Lifetime Achievement Award chu Wahida Rehman nena lan ani bok Chanchinthar cherti topna na tang pui Kumin State Assembly in Thanpuya Bial somni chu tur an candidate Win Khan International Congress chuan an puang Mizoram People Forum MPF shruai tu tele ANC shruai tu Rahul Gandhi te chu Nizan Khan in Komin MPF malak dane kalphung te an soi ho Supreme Court chuan nein ang in kop te in nei theina na Special Marriage Act danglam tura khina chu a hnol Prime Minister Narendra Modi chuan Win Khan Global Maritime India Summit sangni somni pathum ahong chu dizong chu Chanchinthar kan pon the chu ani